la sithi vuka udle ngokuba indlela iseyinde. Ngiyabingelela ibandla, bingelela nabo bonke lo mlayezo ofinyelela kibe emakhaya egama elihle lenkosi uJesu. Sifunda uGalatians chapter 6 verse 9. Galatia 6 verse 9. Kepha masingakhathali kwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Masingakhathali kwenzeni okuhle ngokuba siyokuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Ethini ngeEnglish? Verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Ngesikhathi esifanele, the proper time, kunesivuno sethu. But isivuno sethu sizosithola provided us give up. Meaning kunabantu laphakathi kwethu nabantu abasemakhaya abagive up. Isivuno sabo solo sahlala, azange bakhona ukusithola ngoba bagive up i-proper time engakafiki. Ukukhathala ekwenzeni okuhle, uye umbone umntwana esikolo naka esikoleni ngoJanuary uphelele ngeuniform, nakamba izinyanga ngoSeptember, October sekagcoka injenje, hayi ngoba nganampahla, sekakhathele ekwenzeni okuhle. Uzigcine kahle from Jan, but egcineni sekabona ngathi wenzela abothisha ifavor, sekayekelela ukugcoka kahle. Kanti lokugcoka kahle lokhu kumsiza ukuthi nengqondo yakhe ibe collected. Uyambona loyo muntu ukhathele mhlambe ukuwasha, ukhathele ayina, ukhathele ukuthi izinto zakhe kumele azilungise Friday, nakamba amalanga sekazlusa Sunday ebusuku, khathele lo. Baningi abantu nawe uhlezi la, nawe ulalele ekhaya, esenza ukuthi bangafezi amaphupho abo ngokukhathala kwethu. uNkulunkulu bekamise wena ukuthi lo muntu lo umchube, umphushe azafike ku level ethize ye-success. Kwatholakala ukuthi wena, and uma fika, the promise is kunesivuno sakho. But ngenxa yokukhathala, angisho wena uwe ubambe istepisi ukuthi lo muntu agibele nakale phezulu. Kungenzeka delele, kungenzeka angaboni ukuthi nawe umuntu, ukubamba kwakho le stepisi nawe uyakhathala. But wena uphephuzile enhlizweni yakho ukuthi angeke usiyeke le stepisi azafike le. Ngiyazizwa ukuthi ngithini. Ngabazalwane engibaziyo abakhathala ngabantu, bakhathala ngabantwana, baze bathi ngiyagive up ngaye. Abanye bagive up babayeka, abanye bagive up baphinde babuya bayobamba istepisi. Namhlanje abantwana bakhona bale phezulu.
umbuzo uthi kube lo mzali wakhathala wayeka, ayikho ipossibility na ukuthi umntwana bekayogcina enza izinto angabizelwanga zona na? Ungakhathali, angeke sithi ungakhathali kungekho okukhathalisayo, kukhona. But kwangathi izwi lithi noma sikubona okukhathalisayo thina sizama ukunqoba lokho kusikhathalisayo, ngoba ebudeni bendlela kunomvuzo. Singakhathali ekwenzeni. Ubani owathi elele ebusuku onenja yakhonkotha ubusuku bonke yamcedela ubuthongo, nakavuka ekuseni wayibheka nje wathi namhlanje ngizokulaya, ngilalanga ngenxa yakho, angikuphi ukudla namuhla. Ukukhathala okufe injongo yakho ukuze ube nenja boyenzela ukuthi izokusiza. Nalokukhonkotha ubusuku bonke wena ublame yona beyiblame isitha esifuna ukuzophazamisa wena, but wena ngoba usibonanga isitha ublame yona. Ungakhathali. Kunabafundisi namhlanje ebudeni bendlela bakhathala, bakhathaliswa bazalwane, balahla igeja, bahlupheka, hayi ngoba behluphekiswa uSathane, ukuthi lento beyipassion kibo bayiyeka, bafuna into abangayenza. By so doing, by losing fulfillment. And isizathu banaso uthi ngalinye zoba bazalwane bayalimazana yonke indawo, wonke amabandla. Le manje seyinophosa, manje ngiyanizwa niyaphosa, seniyacabanga. Amen. Njalo. But yabona lo muntu ufana nomuntu oyobamba igeja wangena ensimini wakhathaliswa wasulahla igeja. Ilanguage yanamhlanje ithi ngiyayehla lenqola namuhla. Manje ngoba uyehla lenqola, isivuno sakho sile phambili, mhlambe sesingaka uyothi na usithola kuyobenefit ifamily yakho, gogo kubenefit abazukulu bakho, mkhulu kubenefit abazukulu bakho, but wena ngoba wehle endleleni, wehle eSandra ungakafiki eDelmas, isivuno sakho siseDelmas. Kunabazali abakhathala ngabantwana babo basezingeni eliphakeme lemfundo, bathi ngenxa yobude bendlela nokuganga nokungalaleli kwabantwana base bayehla lenqola, bathi uzosibona. Kwangathi induduzo enkulu ithi ile khulunywa uJesu, athi uSathane uzile kimi akatholanga lutho lwami. Njengomzali uthi mina ngizamile ukumfundisa, ngimkhulisile, ngimfundisile inhlonipho. Ngathi lo mzali uthi uNkulunkulu mina ngangibhlame
iphathi yami ngidlalile. Kukhona uNkulunkulu akhuluma naye namhlanje. Singakhathali. Singakhathaliswa. Wonke umuntu unama-followers wakhe. Awaziyo angawazi. Kunabantu kako ababhekile insindisweni anabasindiswayo. Bayihalela insindiso. Ene bayasho bathi ngelinye ilanga zosindiswa. Nabangakubona uphumile insindisweni ila uzobona inamba yabo ukuthi ingakanani. Ama-complain azoba khona. Athi yenzani le ndoda manje? Ma-followers wakho. But abekho duze kwakho. Futhi sometimes abakukhombi ukuthi bane-interest yale nsindiso yakho. But you'll be surprised with Sunday now uphethe iBhayibheli yenkonzweni deep in their hearts. But how I wish ukukhonza uNkulunkulu njengalo baba. Sinawo ama-followers. Manye siyawazi, amanye siwazi, mara wona ayasazi. Akhathali ekwenzeni. Kunale phuzu leli elicashile elibhacile labantu abakhathala ukwenza okuhle. Angisho lokhu okuhle okwenzayo. Unikezwa iseed. Iseed unikwa uNkulunkulu ukuze wena utshale kuzoba neharvest. Uma ukhathala ukwenza okuhle kwangathi namazulu ayadideka ukuthi ngizomnikelani lezi zinto azifunayo lezi zokuyosiza abanye ngoba sekakhathele ukusiza abantu. What's the use ukuthi ngimnike? Umuntu okhathele ekwenzeni okuhle ufana nesoja. Amen. Amen. Naselikhathele qala ngokukhipha ikepisi. Khathele. Phela le kepisi yodwa nje nayo kongathi inikeza amandla we-authority. Ukhawumbona ubaba ukhathele ekhaya ungasakhuza abantwana. Atshela umama athi bakhuze wena. Mina ngisayingeni. Ufana nesotsha lenza kanje. Uma ucabanga 2 weeks 3 months later ikuphi okuzolandela? Uzokhumula ijacket. Ukuze nakahamba lapha afane nawo wonke umuntu. Sekuseni sisoba. Ngaphandle kwabaphuphe kabi ke basathukile. Bathi uJesu seyinkosi. Nakhathale ekwenzeni. Ngoba ngesikhathi esifanele into ezokwenza ukuthi ungakhathali ekwenzeni okuhle uku-understanda ukuthi lo othi wenze lokhu ubani. Abantu bakhathaliswa ukuthi nabashifta bakhohliwe ukuthi ama-orders bawathole kuNkulunkulu. Babheka abantu. Futhi enye into ekhathalisayo ukuthi wenzile okuhle noma wenza okuhle ungabongwa abantu. Na ungabongwa ufila kwangathi ayikho lento oyenzayo. But iliphi ikhaya elizoba right
uma njalo ebusuku asesiyolala sibonga untombi zodwa ukuthi washila izitsha. Ntombi zodwa musilelanga singabonganga ukuthi khona okungasi right. Do you know ukuthi abantu asikhulumeni vuka udle? Do you know abantu abadependa kuma approval wabantu bavama ukuba senkingeni? Asenze example ngawe. Ngilalela ama teachings, ama preachings wenu. Ngithola ithuba ubuyele emuva. Ukhona umuntu oshumayela sithi ku intercession or noma yiphi inkonzo. Ashumayele ngale ndlela leyo ukuthi whether uya teacher or uya preacher mara uhlezi phansi azifune. Ene lo khulumayo lo yana kahlezi phansi azifuna. Usually abantu nabazifuna no amen akabi khona. Enoma phambili acabanga ukuthi aye ngathi abangizwa ngathi lento engiyishoyo ayikho. Ehle pulpit a discouraged aphumele ngaphandle ngabe khona oyiwani okhomentayo nje ukuthi siyabonga izwi shumayelile. Okay, washumayela na ufike ekhaya ntambama wathi mara yini le bengiyikhuluma? Uzisole wena. Leso sikhathi amazulu ajabulile ukuthi well done. But ngoba ufune approval yabantu nayika usayitholanga. Why umuntu nakaceda ukushumayela or ngasikhathi umazi ushumayela naka introduce sishaya izandla siyamprepare ukuthi sizokuzwa nakaqedile sikuzwile unga expect more obuzozilimaza. Kenziwa abamhlophe lokhu thina sisakufunda ukuthi nasivuke ekseni njalo mama ubaba zabantwana nibahle niyezwa bayezama abomama bamanje abobaba zakatshela umama umuhle yezwa amadoda ansundu ayakwenza mara hey si culture yabo abanye bavama ukwenza nabajabulile kuyiphathi but ama teachings wabamhlophe kwangathi athi kumele sikwenze lokho every day. Amara nami ngimfundisi ngakhathala straight ngakhathala ngicela ukuthandaza njalo hey sesumuhle hey sesumuhle yes hey ngifaka umoya omubi na angazi mara sikhulumeni iqiniso lelanga ngikhohliwe ukusho ke ene lelanga ngikhohlwe ngalo ukusho lelanga ngicela imali izolo ngangaphenduli uthi case closed vele kafuni ngibona ngokuthi angenzi ukuthi masingakhathali kwenzeni okuhle. Umndeni Fellowship Christian Center sakhamakhaya sizakha nathi kunawo gogo abamama babazukulu bashona basele nawe labantwana abanye babo bayaphila nasingathi siyathukana bayaphila mara ba upset umuntu omela abone iplan ugogo akhathali gogo
ngathi uNkulunkulu bekazi ukuthi lo mama uzoletha lo mntwana abe absent, wathemba wena ukuthi angeke umfeyile lo mntwana. Mina ngiyazizwa. Akhathali. Ungakhathali. Uzoyenza njani? Uhletshwe izolo ngo7 ntambama. Ngo6 kumele uthathe itray. Ubamixele labo bantu ukudla umtoko. Uzodangile lapho. Uzothumela abanye. Thathani yani nina ngifuna ukubabona. You miss it. Lenkonzo ibizelwe wena. Obathumelayo abanagcobo lwayo. Ogcotshelwe yona uwe. Akhathali ekwenzeni. Mangaka ama-counselors emphakathini wethu enza izinto ezinhle, tholela abantu izindlu, benza kahle. Baphoxeka ngelanga eli-1 nje isixuku sibajikela. Bakhohlwa konke okuhle abakwenzile. Yabazi labantu abathi ngeke ngiphinde ngisize umuntu mina. Yabazi ufanele ukubazi uwe. Ngeke ngiphinde nizwe bathi ngisize umuntu mina. Hey fikile umoya oyingcwele namhlanje. Uwe Davide. Buyela la uwe khona. Umuntu yena, do you know lo owakhipha le statement ukuthi angeke uphinde usize umuntu? Yazi bekenzani? Bekamoshela kumele basizwe nguwe. Bekabamoshela 15 20 uyabamoshela nje. Now wa conclude walimaza innocent souls. Ngakhathale kwenzeni okuhle. uNkulunkulu always une plan B. Sikhule nasigeza amazinyo kune toothpaste, Colgate. Bese kuba ne dry season. Bese uyahamba emgcomeni omlotha. Ubuya nomlotha. Why uzofaka umlotha? Anginokhathala ukwenza okuhle. Lo mlotha uzoyenza same office enziwa i-toothpaste. Meanwhile, ngilinde isivuno sami. Nina konjani sazi lezomlotha? Nibonakala ngalamagolide niwafakayo, vela wazwana nomlotha. Amen. Masingakhathali ekwenzeni okuhle. Yebo, phakamisa isandla umbuzo. Input. Cela sisheshise sisemoyeni. Masingakhathali ekwenzeni okuhle. Oba ngesikhathi esifanele sizofuna. Amen. Glory to Jesus. Hayi nabangekho akunankinga thuli. Qhubeke 5 minutes ngicede. Amen. Yebo kako. Amen. Ngibingelela ubaba nebandla likaNkulunkulu. Amen. Ngiyacabanga i-input baba akusi umbuzo. Okay. Iverse yanamhlanje, the way uNkulunkulu asinikeze ngayo kimi ivela njenge instruction ukuthi singakhathali. Futhi kuba nesithembiso ekugcineni ukuthi uma singakhathali ukwenza okuhle kunomvuzo.
kwibandla esikulo noma iministry esikuyo sibizele ukwakha sonke kule bandla. Ekwakheni ke kubalekile ukuthi sikhumbule ukuthi siyabantwana bakaNkulunkulu njengoba sihlangene ekseni siyamanxusa. Amanxusa uNkulunkulu awavusile ebandleni manengi ama types amanxusa kodwa ngiyacabanga njengoba sakha sikwi project kunamanxusa akhuleka ngendlela yokuthi konke lokhu uNkulunkulu akubekile ebandleni faneke bangakhathali ukukhuleka baze bakubone kwenzeka. Akhona nalamanxusa uNkulunkulu awavuse ebusuku awabonise ukuthi akhulekeleni. Ngaleyo ndlela ke konke okufanele kwenzeke okuyi project uNkulunkulu ayibekile okanye ivision ayinikeze ivisionary. Amanxusa azokhona ukuthi akhulekele labo uNkulunkulu abenhliziyo yakhe ababekile ukuthi banqedise ukuqhuba umsebenzi okanye iproject ekhona ebandleni. Ngalokho ke ifoundation ikithi thina esivuka ekseni sizofuna ubuso bukaNkulunkulu. Ikithi ukuthi siuthungele lo mlilo uvuthe sisulele ibandla lonke lizokhona ukuqonda ukuthi ikuphi okufanele kwenziwe, ikuphi okufanele sikufulfille in order sikhone ukuadvance ikingdom kaNkulunkulu. Amen. Amen. Siyabonga. Khona umunye? Hallelujah. Ngasabingeleli mama. Into engiyitholayo mina from lokhu uNkulunkulu akushoyo kithi namhlanje, iapproval to abantu iyo eletha ukuvimbeka ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma sesikhohliwe ukuthi ubani ohlezi kithi, umoya kaNkulunkulu uye osipha ngisho amandla okwenza lokho kuhle. And another mistake esiyenzayo, we don't like to dethrone our egos as people. I-ego yethu iyabumelana nentando kaNkulunkulu. And when kumele wenza intando kaNkulunkulu, kumele okokuqala ube sure-footed, ume. So wenze konke kumele ume. So umile uqaphele ngoba so kwenzile okuhle kungenzeka kungaveli kukuhle kwabanye. Kodwa kuNkulunkulu makuvela kukuhle yiloko kuzokwenza ukuthi ume. Kodwa uma imbewu oyinikezwe uNkulunkulu uyivumele ukuthi itshaleke la yena akutshale khona. Uma ungavuma ukuthi la yena ekutshale khona ukhule lapho, uphazanyiswe nje into ezincane zokukhomperwa nokukomparisha nokungalenzi ithuba lokuthi ulwele ukubamba umphetho. Yebo kungaba nephunga elenza ukuthi ungamukeleki, kodwa uma ungalwela nje umphetho kukhona ukukhulu uNkulunkulu angakusiza kuka kuphela amandla wokulinda isivuno sakho. Amen. Siyabonga mama. Yebo.
ngingakhathali ekwenzeni ekuhambeni ekuhambeni kwendlela kukhona ukuphela amandla khona ukukhathala ekuhambeni kwendlela kuneso elibukayo ukuthi ngabe lokho kuhle engikwenzayo kuyabonakala na kuba neinput whether kusebandleni or kusekhaya emndenini so kunalamazwi ezwini lenkosi ukuthi qina enkosini nasemandleni ayo amakhulu so udinga ukuma ngeke uzimele ngeke uzuqina enkosini nasemandleni ayo amakhulu uma ungangenanga wena wahlala emkhulekweni uzikhulekele iso lakho lingabheki ukuthi lokho engikwenzayo kunenzuzo na wena stika kuloko uNkulunkulu akusho kuwe uma emkhulekweni okuyiwo zokuqinisa ozokupha amandla ngoba ungahamba so uqhubekile isikhathi kodwa ungaboni kahle kungekho action eyenzakalayo kuloko kuhlo kwenzayo or anyone ocommentayo ngaloko kwenzayo bese uhamba uphela amandla yingakho izwi lenkosi sithi singadangali singabheki isikhathi asibekelwanga isikhathi esithile ukuthi wena uzawubuka uzaqhubeka ngale project or uzawukhuthaza ngalendlela bese ubona ama results there and there okwethu uqina enkosini nasemandleni ayo amakhulu nokuhlala emkhulekweni nokumethemba uNkulunkulu bese konke kuzokwenza ukuthi sibe namandla ukuthi singadangali endleleni kuze kufezeke lokho esicelayo kuNkulunkulu nesikufaka ebantwini wherever ekhaya ebandleni emphakathini amen Siyabonga input sitholile abaningi bayamshiya ngohlubuka namina abaningi ngohlubuka namina nongithanda kangaka Jalo Jalo so khonale yazi baphi abamshiya Hallelujah laba bakhathala Jesus ekwenzeni okuhle ukhona okugcina okay Amen bazalwane umalisemula okhulumayo ngiyayibonga inkonzo yanamhlanje intercession inkonzo ye-intercession inkonzo engiyithanda kakhulu bazalwane ngifuna ukunitshela ukuthi today nangiphuma la bengiye police station ngiyoyenza i-protection order ngithi ngiyoyenzela umntanami ngiyayithanda inkonzo ye-intercession bengithi ngiyomenzela i-protection order endleleni bazalwane siyahamba sikhathaza abantwana bayahlupha abantwana umkhuze angafuni ukukhuzeka athi lesikhathi ashayekile abuye eze kuwe uhamba ngemoto ithi nayiphukile athi mama imoto yami iphukile ngiyazi uzothandaza izolunga uthandaze ilunge aphume ngayo futhi ayoyilimaza abuye ngigcine ngithi kuye yazini akungcono mina nawe sihlukane ngoba bheka uhlala la kwami phuma ndoda uyozibona ukuthi bangamawele labafana oyi-1 lo ustowed lo at least ulungile ngithi kulo hamba mfowethu uyobona ukuthi akho la ungahlala khona na
Ekuseni nangivuka ngithi ake ngiyokhuleka ngiyobuza uNkulunkulu ukuthi is it the right decision engiyithathile. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ngize kule nkonzo ngizothola ukuthi kumele ngibekezele. Ngiyabonga. Siyabonga. Abaningi bayamshiya ngohlubuka namila abaningi abaningi bayamshiya ngohlubuka nami ngohlubuka nami la abaningi bayamshiya abaningi bayamshiya ngohlubuka nami ngohlubuka nami la abaningi bayamshiya abaningi bayamshiya ngohlubuka nami ngohlubuka nami la angisoze angisoze ngahlukana angisoze ngahlukana wongithanda kangaka wongithanda kangaka njalo njalo sothandana njalo sothandana khona lana khona lena khona lana khona lena ababuyele kuye bezwa lezwi babuyela egcokeni kahle hallelujah njengamasotsha sempini Jesus ba-understand ukuthi amandla wokulwa hallelujah siwathola komdala oyinsuku Jesus indlela zokuphunyuka siyithola ngey'thelo zikamoya hallelujah gcoka kahle faka isigcoko sakho sensindiso uze imicibisholo nayindiza ingabi namandla okulimaza ikhanda faka i-breastplate yakho yokulunga uze umubi nakajikishela imicibisholo ingabi namandla okufinyelela enhlizweni yakho amen Jesus siyonqoba kanjalo hallelujah vuka udle hallelujah indlela iseyinde Jesus sesemningi umsebenzi uNkulunkulu akubekele wona sesemningi imphefumulo kumele uyinake seseningi imphefumulo kumele uyigcokise amen kunabantu ongabazi wena but ngokwenza kwakho nje okuhle bayadla ngawe Jesus wena ungazi khuluma nje kunekhaya namhlanje umama umile upheka umdoko kungenxa yakho hallelujah but wakhathale kwenzeni okuhle uyolambisa amakhaya ngoba ngenkathi ufaka i-2 yakhe esitsheni sokunikela ubona i-2 kanti uNkulunkulu bekabona impuphu bekabona abantwana abazodla umdoko before bayisikoleni Jesus phakama vuka udle hallelujah indlela iseyinde asenzeni le confession hallelujah abaningi bayamshiya bathi mina angisose asishoni angisose Gisoze ngahluka ana nongithanda
njalo njalo sothandana Njalo sothandana. khona lana khona lena khona lana khona le. Asikhulekeni babo ingcwele namanje kuseni Hallelujah. siyawacela amandla okwenza intando yakho egameni elihle elenkosi uKristu Jesu. Iphalo yamzalwana amandla. Iphalo yamzalwana amandla. Iphalo yamama amandla. Iphalo yansizwa. Iphalo yantombi. Iphalo yogogo hleze esofeni okhathele. Mpha amandla namhlanje kuseni. Ipha umuntu omusha ofikela ukukhathala ekwenzeni okuhle egameni elinamandla lenkosi uJesu. Size bekusamehlo ethu kuwe lapho usizo lwethu luvela khona. In Jesus name. Amen and amen. Siyabonga bazalwane.